Dobar dan, dobrodošli na redovnu konferenciju za novinare u Demokratskoj stranci. Tema današnje konferencije, 7 dana po dobijanju kandidature, nije ni mogla da bude ni jedna druga, osim one koja je u letku ispred vas izrečena kroz parolu Evropski korak, dobro za sve. Demokratska stranka već više od 20 godina ima jedinstven, isprovodljiv i uporno cilj kome težimo je moderna Srbija koja će biti integrisana u svetske, a u zadnjih 12 godina i evropske tokove, odnosno naš cilj je već 2 decenije nepromenjen. Mi želimo modernu Srbiju kao deo svetske i evropske zajednice. Za razliku od drugih političkih stranaka, čiji se programi, politički stavovi, politika uopšte, a posebno spoljna politika, menjaju prema potrebi i u skladu sa populističkim potrebama trenutnog rejtinga ili pridobijanja glasača, Demokratska stranka, kažem, za razliku od tih političkih stranaka, Demokratska stranka je bez obzira na cenu koju je morala da plaća, bila nepokolebljiva i nepromenljiva u stavu da mi želimo modernu, evropski i svetski integrisanu Srbiju. U svim proteklim godinama u ove 2 decenije, zbog svog reformističkog stava i zbog svoje otvorenosti prema svetu, trpeli smo i posledice. Mi smo bili strani plaćenici i izdajnici, mi smo bili saradnici svih srpskih neprijatelja, mi smo bili nepatriote, mi smo bili poslušnici svetskih moćnika. Ipak, nijednog momenta nismo imali dilemu da li smo na pravom putu i nijednog momenta nismo odustali od svog cilja. Na našoj političkoj sceni danas imamo političare koji su više od deceniju bili najljući protivnici evropskih integracija. Ti političari u zadnjih 3 godine govore da Evropa nema alternativu. Imamo i političare koji su svoj nastanak na političkoj sceni i kasniji rejting gradili na evropskim obećanjima, političari koji su u momentu kad su vršili vlast isporučivali sve haške optuženike Haškom tribunalu da bi zadovoljili evropske zahteve, a danas ti isti političari, kada se god pomenu evropske integracije, govore o tome da je to izdaja srpskih interesa. U tim političkim partijama o kojima govorim, na čelu tih partija su već godinama isti ljudi. I jedino što se menja su stavovi i obećanja tih ljudi koji vode partiju. Za razliku od njih, u Demokratskoj stranci su se ljudi smenjivali. Stranka se modernizovala, podmlađivala, izgrađivala, ljudi su se menjali, ali je program, naš cilj, naš zadatak, naša smernica i naša vizija ostao isti. Srbija u Evropskoj uniji. To smo radili sigurno, nepokolebljivo, korak po korak i evo, danas privodimo kraju naš decenijski posao. Hronologija događaja koja se tiče evropskih integracija Srbije nedvosmisleno pokazuje da su se samo demokrate iskreno i uporno i vredno bavile evropskim integracijama. Podsjetit ću vas da je još vlada Zorana Đinđića 2001. godine jednostrano donela odluku o harmonizaciji svih propisa koji se u Srbiji donose sa evropskim zakonodavstvom. 2003. smo primljeni u Savet Evrope. Za vreme vlade Zorana Živkovića podnet je formalni zahtev za pokretanje procesa o pridruživanju i naravno započeti pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji su nažalost u maju 2006. prekinuti dok je premijer u ovoj zemlji bio Vojislav Koštunica. Tek posle parlamentarnih izbora 2007. preuzimanjem vođenja evropskih integracija od strane ministra Božidara Đelića ponovo su zakrenuti pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koji su 2008. kulminirali potpisivanjem tog sporazuma i toga se svi sećamo. To je bio jedan od koraka koje Demokratska stranka sebi pripisuje i čime se ponosi. Čuvenim naliv perom Božidara Đelića potpisan je taj sporazum. Od tada, od tog momenta, od potpisivanja SPP-a, sve demokrate u Srbiji su bile na jedinstvenom i zajedničkom zadatku. Od predsjednika Borisa Tadića do premijera Mirka Cvetkovića, ministara Božidara Đelića, Vuka Jeremića i svih ostalih ministara iz Demokratske stranke, šefice Kancelarije za evropske integracije Milice Delević, svih poslanika, odbornika i drugih nosioca javnih funkcija Demokratske stranke do zadnjeg člana Demokratske stranke, svi smo bili na našem zajedničkom zadatku modernizacije i evropske integracije Srbije. Taj naš ogroman rad imao je i velike prepreke.
Na nama je bilo da konačno završimo saradnju sa Haškim tribunalom. Na nama je bilo da menjamo sve sektorske politike, da ih prilagođavamo evropskim standardima kako bismo na kraju svake godine dobijali pozitivan izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. I na samom kraju na nama je bilo da popunimo i sredimo onaj ogromni upitnik Evropske unije koji je bio osnovni preduslov dobijanja statusa kandidature. I to smo sve odradili i evo sada sve to završavamo samim statusom kandidata i sve to opterećeni stanjem u našoj južnoj pokrajini i samim problemima koje ima Evropska unija zbog svetske ekonomske krize. Ali svi ti ogromni problemi, kako je jednom rekao Zoran Đinđić, da je lako ne bi nama dopalo. Ta rešenost, ta nepokolebljivost, ta sigurnost, ta upornost u ostvarenju svog cilja je nešto što je moralo da rezultira uspehom i mi danas sa pravom kažemo da je status kandidata za Evropsku uniju naš uspeh. Uspeh Demokratske stranke, njenih kadrova, uspeh svakog srpskog građanina i Srbije. Sada nastavljamo sa radom. Naš uspeh, odnosno jedan korak u realizaciji našeg cilja je obaveza da nastavimo sa radom. Do kraja godine očekujemo potpisivanje, odnosno utvrđivanje datuma o pristupanju i Boris Tadić, naš predsednik, je već najavio formiranje 3 akciona tima koje će se paralelno baviti malim i srednjim preduzećima, poljoprivredom i privlačenjem investicija u Srbiji. Za sam kraj želim da citiram 2 rečenice koje je predsednik Srbije Boris Tadić izrekao pre 2 dana. Mi smo ponosan narod. Ne tražimo da nam neko udeli pomoć, već da nam da šansu. Mi smo narod koji ima prošlost i identitet i želimo da doprinesemo Evropi. Hvala. Izvolite ako imate pitanja, stoji vam na raspolaganju. Izvolite. Da, ja sam članica glavnog odbora Demokratske stranke. Da li članice glavnog odbora imaju informaciju da li će se Demokratska stranka pred izbore udružiti sa Viktorijom Ispravom? Mi u subotu 10. imamo sednicu glavnog odbora gde ćemo utvrditi platformu za predstojeće izbore. Glavna tačka te sednice glavnog odbora je upravo priprema za predstojeće izbore. Još je rano o tome govoriti. Naime, posle sednice glavnog odbora imaću više informacije. Ima li još pitanja u vezi evropskih integracija? Šta to znači za naš lokal, recimo za uopšte bilo koju lokalnu samoupravu u Srbiji, mogu reći, vi znate iz svih ovih 3 zadnjih godina da smo mi kao grad spremni da dočekamo i evropske investicije i evropska ulaganja i evropske fondove. Mi već imamo odlična iskustva sa realizacijom velikih infrastrukturnih projekata koji se finansiraju od strane Evropske komisije. Naravno, spremili smo i nove projekte. Jedan od njih je, recimo, regulisanje otpadnih voda ili neki ekološki projekti u vezi sanacije naše deponije i izgradnje neke buduće fabrike za reciklažu otpada. To su veliki projekti za koje očekujemo da ćemo imati razumevanje od Evropske komisije i s njima ćemo aplicirati za pristupne fondove. To je jedan aspekt naših evropskih integracija koje se tiču lokalne samouprave. Podsjetit ću vas da su se naši susedi Bugarska i Rumunija izgradili infrastrukturno onda kad su dobili status kandidata u narednih nekoliko godina. To očekuje Kruševac. Što se tiče drugih planova koje imamo u vezi Evropske unije, mislim da je najpresudnije to, a evo zakrenut je i taj postupak, da će sam status kandidata biti izvesna garancija i sigurnost za sve potencijalne investitore koji bi investirali u našu privredu. Mi za takve ljude, odnosno za takve investitore imamo i greenfield i brownfield investicije spremne. Mi imamo nekoliko solidnih preduzeća koje očekuju strateške partnere, ta su preduzeća danas u restrukturiranju, a imamo i spremljeno po prvi put izgrađeno, odnosno opremljeno industrijsko zemljište na potezu oko Carinarnice, koje čeka buduće investitore za izgradnju novih hala i otvaranje novih radnih mesta.
Znači, mi spremno dočekujemo kandidaturu, na tome smo radili i očekujemo da će status kandidata značiti direktan i konkretan boljitak za naš grad. Da li je gradonačelnik žao što je na putu, ako sam razumela, u Kini, dočekao informaciju da smo postali kandidat Evropske unije? Pa, trenutno odsustvo ne znači mnogo. Njega, kao i sve nas, čeka ogroman posao kad se vrati. Mi moramo među vremenu ste čuli da smo dobili specijalan status od strane Republičke vlade, a u vezi programa investiranja u nova radna mesta. Čuli ste da je Kruševac ušao u privilegovane gradove gde će po radnom mestu biti opredeljeno 300 ili 400 hiljada dinara po novom radnom mestu. To je vrlo primamljivo za buduće investitore i gradonačelnika, evo za neki dan dolazi, čim dođe očekuje i taj posao, da se pripremimo i da, naravno, grad Kruševac ima efikasnu administraciju, ima sređenu plansku dokumentaciju. Sa ovim podsticajnim merama koje je vlada i sa našim lokalnim akcionim planom za zapošljavanje, mislim da ćemo biti jako primamljivi za investitore koji sada postaju sigurniji kad ulažu u Srbiju pa i u Kruševac. Naravno, za kretanje i izgradnje autoputa Pojate-Čačak je veliki doprinos opštoj slici koju Kruševac ima kao privlačno mesto za strana ulaganja. To su sve poslovi koji čekaju gradonačelnika. Gradonačelnik je na put otišao po pozivu Kancelarija za evropske integracije, konkretno gospođe Milice Delević, koja je bio upućena svim lokalnim samoupravama i radi se o studijskom putovanju iskustva lokalnih samouprava danas zemlje koje se brzo razvija, Kine.